Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ima llaki punllakunata ñukanchik apakushpa kawsakushpapish krinami kanchik mantak Dios ñukanchikta chay llakimanta llukshichina kashkata. Dioska khuyaq kashkamanta, paqtachiktik kashkamanta, llakik kashkamanta, alli kashkamantaka mana sakingachu, mana kungaringachu. Ashtawanpish payllatikmi ñukanchiktaka llakishpa kishpichinga imamantapish. Shampasung imanalla kuyaq Dios bendeciachun. Pagi kay tiempo tachikanchishkamanta tandalla Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj.
Kunanka convidanimi Diospakshimita rikungapak yachangapak, Lamentaciones capítulo 3 verso 20-25 kama, rimakun ñukanchik imamantatik shuyana yuyayta charitukunchik. Llakikunapi kay tukunchik, problemakunapi kay tukunchik, shinapish yuyachinmi kay versukunapika Diospi shuyay tukushkata, mantak Diosatak llakishpa kishpichina kashkata krina kanchik shuyana kanchik. Chaymantami shuyana yuyayka tiyanrik kikinpak ñukapak, mana tukuy tukurishkachu. Kay Lamentaciones libropi parlakun, imashina Jeremías Jerusalén llaktamanta tukuyta ñutushkamanta, tukuyta urmachishkamantapish, chaypi kawsaqkunata Babilonia llaktaman preso apashkamantapish, achkata llakirishpa nanarishpa wakashkatami parlan. Shinakakpipish tukuripika rikuytukunchikmi, masnata wakashpa masnata llakirishpapish, chaykipaka Diosatak llakishpa, Diosatak yuyarishpa, paykunata llujichishkata, paykunata kishpichishkata. Y chaytami parlan kay Lamentaciones libropika. Chinashpaka allimikanka ñukanchik rizana ya Diospakshimi, Lamentaciones capítulo 3 verso 20 manta 25 kama kaytanin. Hatun llakiwan ñuka shungu pakirishkatapish, ajenkuta yelta obviashkatapish yuyariwayari. Ñukapi tiyaq almapish, chay tukuy llakikunawanka manataq kasiglla kay tukunchu. Chaytaka ñukapish manataq kungari tukushachu. Ñukaka kayta yuyaypi charishpamari Diospi shunguta churasha nini. Mantak Dios llakillapimari ñukanchikka mana tukuykuna chingarishkanchik. Ñukanchikta llakinataka manataq sakishkachu. Kamba huyayka kada tutamanta musuqllataqmi. Ñukanchiktaka manataq sakinkichu. Ñuka tukuy almawanmi ñuka charinaka mantak Dios mari nishpaka payllata shuyani. Mantak Dioska paypi shunguta churashpa tukuy almawan payta mashkaqkunawanka allimari. Mantak Dios kishpichichun kasiglla shuyanaka allimari. Imashina llakikuna, imashina problemata charinchik, apakunchik, kawsakunchik. Shinakakpipish kikin ñuka shuyana yuyita charinchikmi, mantak Dios kikinta ñukata llakishpa kishpichina ayudana kashkata. Llakipi kashpa, problemapi kashpa, imashinami kay Israel pueblo ñutushka karka, tukuy chingachishka karka, hintikunata preso apashka karka. Shinakakpipish kay punllakuna chayshina kikinpak ñukapak llaki problema ima kakpipish charinchikmi imamanta ñukanchikka shuyana yuyayta charina. Diosmi ñukanchikta llakishpa kishpichinga. Kaykunamanta kallaripika verso 22 pi rikuytukunchik Diospak huyayta. Verso 22 pi nin, mantak Dios llakikllapimari ñukanchikka mana tukuykuna chingarishkanchik. Ñukanchikta llakinataka manataq sakishkachu. Mantak Diospak huyayka manatik tukurinchu. Mantak Diospak huyayka manatik shuktiyanchu. Mantak Diospak huyayka mana rikunata charinchu kan imata rurashkawan mana kashpaka imata mana rurashkamanta. Ni ima, ni pi, mantak Diospak huyaymantaka mana chikanchi tukunchu, mana ladoyachi tukunchu. Apóstol Pablo rimashpa Romanos capítulo 8 verso 35 pinin, ñukanchikta Cristo huyakushkamantaka ima llakichu, ima nanaychu, shukteqkuna phiñashpa katishkachu, yarikaychu, churana illaqkaychu, wañuchinata manchaychu, espadawan wañuchinachu, pitak anchuchi tukungari. Dios kishkachishkapipish ninmi, kanmantami punllanta wañuchishun nishka kanchik. Wañuchinapak nishka ovejakuna shinatami ñukanchiktaka charinkuna ninmi. Kay tukuy llakikuna hapikpipish ñukanchikta huyaq Cristomantami tukuyta alli mishanchiklla. Chaymantaka kaytaka allimi yachani. Wañuypish, kawsaypish, angelkunapish, mandakuq supaykunapish, kunan punllakunapish, shamuk punllakunapish, hawapachapi, ukupachapi ima tiyaqkunapish, Dios rurashka ima shuktaqkunapish, ñukanchik apunchik Jesusmanta Tayta Dios huyashkamantaka ñukanchiktaka manataq anchuchi tukungachu. Ya Diospakshimika mana crecinchu, mana ruranchu, kashkataqmi kan. Shinakakpika kikin ñuka
charitukunchik suyana yuyayta payka kuyuq kaskamanta. Paypak kuymanta, paypak makimantaka pi mana anchuchi, pi mana kichuy tukungachu. Mantak Diospak kuyayka manatak tukurinchu. Kay punllakunapi kikinpish ñukapish uyashkanchikmi casadokunamanta rimashpa mana kashpaka novioskunamanta enamorados nishkakunamanta rimashpa uyashkanchikmi ña mana kuyanichu. Ña kuyay tukurishkami nishpa nikta uyashkanchik. Shinapish mantak Diospak kuyayka manatak chingarinchu tukurinchu manatak ashayanchu. Jeremías capítulo 31 verso 3 nin mantak Dioska uni watakuna sirikpiragmi ñukaman rikurishpa kashna nirka. Ñukaka kan Israel kunataka wiñayta mana tukurik kuyaywanmi kuyani. Chaymanta kankunataka llakikunillami. Diospak kuyaymi manatik tukurik. Diosmi kikinta ñukata kuyarka. Manarik ñukanchik kay mundo kay pachamun shamukpi. Manarik kikin ñuka paymanta uyakpi. Manarik payta ñukanchik mashkakpi ñami Dioska kuyarka. Ñukaka kan Israel kunataka wiñayta mana tukurik kuyaywanmi kuyani. Chayshinallataqmi kuyashpa katin. Chaymantami ñukanchikka suyana yuyita charinchik. Chaymantami kikinpish ñukapish mantak Dios llakishpa kishpichina kashkapi krina suyana kanchik. Imashina llaki, imashina problema, imashina necesidadpi kikin ñuka kunan kawsakushpapish. Kritukunchik mantak Diosatik ñukanchikta llakishpa kishpichinamun shamuna kashkata pay ñukanchikta kuyaq kashkamanta. Kuyarkami sarunkuna, kuyanmi kunan kayapish, wiñipakpish kuyangami. Diospa kuyayka mana tukurinchu. Katikpi kikin ñuka suyana yuyayta charinchik Dioska paktachiktik kashkamanta. Verso 23 pi rikuitukunchik kayta nin. Kamba kuyayka cada tutamanta musuqllataqmi. Ñukanchiktaka manatak sakingichu. Hatunmi Diospa kuyayka. Dioska paktachiktikmi kan. Dioska manatak sakishkachu. Rikuitukunchik kay Israel pueblo kariyarka. Israel pueblo arinishkata fakirka. Paypak shimita mana kazurka. Shinapish Dioska chaypimi karka. Kuyayta rikuchinkapaq. Dioska mashkarkami. Dioska tukuytami rurarka kishpichinkapaq nishpa Israel pueblota. Kaymi ñukanchikmanka kunanpish chay seguridad chay confianzata kun. Kikinpish ñukapish Israel pueblo shinallatik kariyak mana kasuq kungarikkunami kanchik. Washata rikuchikkunami kanchik ya Diosman. Shinakakpipish paypak arinishkakunaka paktachishkatikmi kan. Rikuitukunchik paypak shimika mana rurashka kan. Payka ñukanchikta kayashka, chikanchishka y chayka mana chingarinchu, mana shuktiyanchu musuyangachu ñukanchik imata rurashkamanta o ñukanchik imata mana rurashkamanta. Paypak shimipi kritukunchikmi, pay ñukanchikta kayashkapi kritukunchikmi, payka mana ruraq, payka paktachiktik Dios kashkamanta. Shinallatik mana kungarinachu kanchik, y a Diosmi kikinpi ñukapi trabajakun, y chaytaka trabajashpa katinga Cristo Jesuspak ñawpakpi ñukanchik chayangakama. Filipenses capítulo 1 verso 6 pi apóstol Pablo kay shimikunata nin. Kankunapi chay allita ruranata kallarichik Dioska Jesucristo kutin shamuna punllakama chay allita rurakunalla kashkataka allimi yachani. Diosmi trabajakun, Diosmi alli obrata ruyta kallarishka kikinpak ñukapak kawsaypi. Y chayta krina kanchik Dioska ari nishpaka paktachiktik kashkata yachashkamanta. Diosmi paktachinga, payka paktachiktik, pay ima ari nishkataka ruraktik paktachiktik kashkamanta. Rikunchik Israel pueblo karuyarkami, tukuy chay Jerusalén llaqta ñutushkami karka, preso aparkami Israelita intikunata, shinakakpipish asha intikuna sakirirkami. Wakinkuna ninkunami, kawsay tiyakpika, suyana yuyay esperanza tiyanmi. Kawsay ña tukurishapimi ña ima suyana yuyka mana tiyanga ninkunami. Y Diosmi kikinta ñukata hatarichinga. Paypimi krina kanchik, ñukanchik ima llaki, ima problemata charikunchik, ima pichari nikunchik ña mana kanchu, ña mana pudishunchu. Kushki partepi problemakuna kanchari,
ñukanchik kusandik warmindik kawsana ukupi chari problema tiyan, chaypi charinikunchik ña mana imashina katipaqchu kanchik, pero kawsi tiyakpika shuyana yuy tiyanmi. Diosmi hatarichinga, Diosmi musugyachinga, Diosmi allikunata ruraytukun. Apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3 pi kayshimikunata nin. Paykuna chashna kaqpipish apunchik Jesusqa tukuy imatapish paktachikmari. Kankunataka payllataqmi ashtawan alli kriqkunata ruranga, millayta rurachikmantapish wakichingami. Kay sumaq arinishkakunata chaskishun, Diosmi kikinta ñukata hatarichinga. Imashina charikanchik, ima problema picharikanchik, pero chaymantami Dios huyashkallamanta kikinta ñukata hatarichitukun y chaymanta amatik kungarishun Dioska paktachiktikmi kan. Dioska mana sakinchu paypak huyayta rikuchinata kikinman ñukaman. Dioska mana sakinchu paypak huyayta rikuchinata. Shuktikkunaka krichitukunmi umaytukunmi. Chashna kaqpipish mantak Dioska mana krichinchu, mana umanchu payka paktachingategmi. Chaymanta kikin imashina punllakunata chari apakungi kawsakungi paymi hatarichinga, paymi makitakunga. Chaymantami ñukanchikka shuyana yuyayta charinchik, chaymi ñukanchikpaqqa shuyana yuyayka tiyanrik, mana tukuy tukurishkachu, mana tukuy chingarishkachu. Katikpika rikuytukunchik, ñukanchik shuyana yuyayta charinchikmi Dios llakik kashkamanta. Kanpak huyayka cada tutamanta musukllataqmi, ñukanchiktaka manatak sakinkichu. Dios llakishpa mana sakin kikinta ñukata. Cada tutamanta Diospa huyayka musukmi kan. Cada punllami Dioska musukyachin paypak huyaytaka. Musukkunami kan cada tutamanta. Chay huyaymi perdonta apamun. Chay huyaymi ñukanchik ima ministishkata apamun. Chay huyaymi ñukanchikman oportunidadkunata kun. Chinallatak ñukanchik tentacioneskunata chimpapuraytukunapaqpish fuerzata kun. Cada tutamanta Diospak huyayka musuk kashkamanta. Chaytami ñukanchik intendina yuypi charina kanchik. Mana kanchu ñukanchik iglesiapi domingo punllakunata tandanakushpalla Diospak huyaytaka chaskina o Diospak huyaytaka mana chayllapi rikunchikchu. Punllanta ninmi cada tutamanta paypak huyayka musukllataqmi, mana ñukanchik cultupi kaqllapi. Chaymantami kikinpish ñukapish shuyana yuyayta charitukunchik. Chaymi kikin ñuka punllanta Dios solo pagi nina kanchik, Diospak huyayka cada tutamanta musukllatak kashkamanta. Romanos 9:16 pi kayta nin Apóstol Pablo rimashpa, chashna kaqpika mayhampish mana pay munashkamantachu, mana ima allita rurashkamantachu aqllarka, ashtawanpish Dioska llakishkallamantami aqllarka. Dios llakishpa, Dios huyashpallami aqllashka, y chay huyayka cada tutamanta musukllatikmi kan. Chaymantami kikinpish ñukapish Dios bendiciashka kawsaytukunchik. Mana kanchu bendicioneskunaka ñukanchik imata munashkamanta, ñukanchik imata yuyashkamanta. Mana kashpaka ñukanchik kikin esfuerzomanta, ñukanchik ima kari tukushpa imata mashkashkamanta, mana chaymantachu bendicioneskunaka shamun. Dios llakishpalla, Dios huyashpallami tukuy chay allikunata bendicioneskunataka kun, y chaymantami ñukanchikka chaskinchik bendicioneskunataka Dios huyashkallamanta. Ari Diospakshimi Bibliapika rimakunmi sinchi kanakashkata, ñukanchikpish partita churanakashkata, kari kanakashkata imapipish, shinakakpipish tukuripika tukuymi Dios huyashkallamanta, Dios llakishkallamanta. Mana huyipaqkuna kakpipish huyashpallami tukuy allikunataka Dios ñukanchikman kun. Bendiciashkami kani Dios llakishkallamanta, y chaymantami ñukanchikka Dios solo pagi nishpa kawsaqkuna kanakanchik. Shinapish achka kutin ñukanchik kungarinchikmi Diosta pagininata. Shinashpaka rikuytukunchik kikin ñuka charitukunchik shuyana yuyayta, Dios huyaq kashkamanta, Dioska paktachiktik kashkamanta, shinallatak Dioska llakik kashkamanta. Katikpika ñukanchik shuyana yuyayta charitukunchikmi Dioska alli kashkamanta. Verso 25 nin,
Mandag Dioska paypi shunguta churashpa, tukuy alma wampayta mashkaqkunawanka allimari. Kay Lamentaciones librupika kallarinmi parlashpa, Jerusalén imashina hatun llaki tukushkata. Kay pueblotami tukuy tukuchirka, ñuturka, misharka, hatun llakimi karka, montun rumikunallami sakirirka. Chaytanin verso 20pi, ñukapi tiyaq almapish, chay tukuy llakiwanka manataq kasilla kay tukunchu. Chaytaka ñukapish manataq kungari tukushachu. Rikukunmi kaypi hatun llakipi kashkata, nanaywanmi karka. Chaymantami wakashpa kaykunataka rimashka. Y chaytami rimakun kay Lamentaciones libroka. Jeremíasmi wakashpa parlarka, imashina kay Jerusalén pueblota llakichishkamanta. Ñanishkashina Jeremías runaka yuyipimi karka, imashina hatun llakipi kashkata. Nanarirkami, chaymantami achkata wakarka. Shinapish chaypimi yuyarin mandag Dios kuyaq kashkata, paktachiktik kashkata, llakik kashkata, y Dioska alli kashkata. Chasnami kan kuyaq Dios. Mana kanchu ñukanchik imashina punllakunapi kashkamanta. Imashina punllakunaka mana Dios imashina kanataka rikuchitukunchu. Yaya Dioska allimi kan. Tukuy tiempo tukuy horasmi Yaya Dioska alli. Mana Dioska ñukanchik runakuna shinachu. Hintikuna alli ñukanchikwan kaqpika ñukanchikpish alli kanchik. Hintikuna ñukanchikta piñachikpika ñukanchik paykunawan piñarinchik. Mana chasna Dioschu. Dioska allimi imashina punllakunapipish. Diosmi ñukanchikwan imashina llaki imashina problemakunata apakukpi chimbapurakupipish. Pay ñukanchikwan kashkata rikuytukunchikmi. Pay ñukanchikwan kashkata yachaytukunchikmi. Pay ñukanchikpak huchupi ñukanchikpak ladopi kashkata. Imashina punllakuna, imashina llakita ñukanchik chimbapurakupi apakukpipish. Payka manatek sakishkachu ñukanchikta, mana shitashkachu, mana kungarishkachu. Ñukanchik urmaqpipish chaypimi kashka ñukanchikta hatarichinkapaq. Imashinami kay Israel pueblowan rurarka. Pandarirka, kariyarka, Diosmanta karuyarkakuna. Shinapish chaypimi karka Dios hatarichinkapaq. Y Diosmi kikinman ñukaman kushka aqllana yuyayta. Kan ñukami aqllanchik. Shinakaqpipish payka allichirishkami kan perdonankapaq. Allichirishkami kan katik oportunidadta ñukanchikman kunkapaq. Chaymanta ñukanchik manati kungarina kanchik, y Dioska tukuy imatapish ñukanchikpak allipaq ocupaytukun. Chayta nikun apóstol Pablo rimashpa Romanos 8:28pi. Diosta kuyaqkunapaqka tukuy imapish alli kachun Diosatak rurachishkataka yachanchikmi. Paykunaka Dios imapaq aqllasha nishka shinallatak aqllashkakunami. Y Diosmi ima llakikunatapish allipaq ocupaytukun. Mana allikunatapish llakikunatapish alliman tigrachitukun. Chay Diostami charinchik. Chay Diosmi kikinta ñukata makitakushanin, ayudashanin, hatarichishanin. Imashina charikanchik. Shinapish chaypimi kan kuyaq Dios. Chay pandarishkata, chay llakita, chay mana allita ocupaytukunmi allita rurankapaq. Chaytami rikunchik kay Lamentaciones libropi Jeremías parlashpa rimakun rikuchikun kay Jerusalén llaqta llakichishka karka. Paykunallatik hariyashkamanta, paykunallatik Diosta sakishkamanta, Diosta kungarishkamanta, Dios llakichina tukurka. Chayta llakirishpami Jeremíaska wakarka. Jerusalenta urmachishkamanta, chaypi kawsaqkunata Babilonia llaqtaman preso apashkamantapish. Chasnakaqpipish hipataka katik punllakunapika chay llakimanta Dios lluqsichina kashkata krishpa paypi shunguta churashkatami rikuytukunchik. Chaytami ñukanchikpish runakanchik uyaqkuna. Kay rato ima llakiwan, kay rato ima problemakunawan, ima ministikunawan, ima necesidadkunawan kanchik shari. Shinakaqpipish kikin ñuka Diosta mashkashun, paypaqman tigrashun, payta kaparishun. Payka ñukanchikta hatarichinkami, ayudankami, allichinkami, ima llaki, ima problemata ñukanchik apakukpi chimbapurakupipish. Chay llakimanta Dios lluqsichina kashkata krishun. Imashinami kay Jerusalén pueblo, Jeremías, Diosta mañarka, krirka, Dios ayudana kashkata, Dios lluqsichina kashkata, sakrirka shuk uchilla grupo, chaykunawanmi Dios kutin trabajarka.
Chaykunawanmi lluqsichirka ñawpaqman nitukunchik. Chaytami kikinpish ñukapish suyana kanchik, krina kanchik. Diospi shunguta churashun. Pay ayudankami, pay hatarichinkami ima llaki, ima problema kashkatapish. Chaytami yuyachikun kay Lamentaciones librupika. Chaymi kikinpish ñukapish mana yuyana kanchik ña tukurishka, ña mana kangachu, ña mana entendinchu, ama chayta nishun, ama chayta yuyashun. Kawsay tiyakpika shuk oportunidad tiyanrikmi. Diospagman tirashun, payta mashkashun. Mandak Dios atak llakishpa kikinta ñukata kishpichik shamungami, hatarichik shamungami. Chaymantami kikinpak ñukapakka suyana yuyka tiyanrik Dioska huyik kashkamanta. Paypa huyayka mana tukurinchu, mana asayanchu. Dioska mana huyanchu ashtawan ñukanchik allikunakakpi allita rurashkamanta. Kutin Diospa huyayka mana asayanchu, phichiyanchu ñukanchik kariyakpi, ñukanchik mana kasukpi. Diospa huyayka chayshina ratinmi katin. Suyana yuyita charitukunchikmi, charinchikmi Dioska paktachikti kashkamanta. Pay imata nishpapish paktachinmi. Paypak ari nishkakunata charinchik, paypak shimita charinchik. Chaypi imalla nishkaka paktangami, paktachinka tigmi ya Dioska. Chaypi krishun, chaypi suyashun. Shinallatik Dioska llakikmi kan. Pay llakishkaka mushukmi kan cada tutamanta. Payka manatik sakishkachu ñukanchikta llakinata. Ñukanchik pantarikpi, ñukanchik washata rikuchikpipish payka mana sakishkachu kikinta ñukata llakinata, kuyanataka, allikunata ñukanchikpa ruranataka. Amatik kungarishun, Dioska allimi kan. Mana ñukanchik runakuna shinachu millaykuna. Payka allimi kan. Ñukanchik mana allikuna kakpi, ñukanchik hariyakuna kakpipish payka alli kashpami katin. Payka huyayta rikuchishpami katin. Chaymantami kikin ñukanchik suyana yuyita charitukunchik. Pandarishka kashpapish, laduyashka kashpapish, Diosman washata rikuchishka kashpapish, kasharitukunchik suyana yuyiwan. Mandak Diosatik llakishpa ñukanchikta kishpichina kashkata kritukunchik. Y chaymanta payta mashkaytukunchik. Ñukanchik llaki chawpipi, ñukanchik problemakuna chawpipi, ñukanchik achka llakilla kashpapish, yuypi charishun Dioska huyakmi kan, Dioska paktachiktikmi kan, Dioska llakikmi kan, Dioska allimi kan. Chayta ñukanchik kawsaypi charitukunchik. Chaypakka ashtawan mashkashun, chaypakka ashtawan paypak huchupi purishun. Chasnami ñukanchikka ashtawan rikuytukushun ñukanchik kawsaypi Dioska huyak, Dioska paktachiktik, Dioska llakik, Dioska alli kashkata. Chayta kikinpish kanpak kawsaypi charisha nishpaka, rikusha nishpaka, Jesusta mashkay, Jesuspagman kushuyay, Jesuspagman shamuy. Jesusmi chayshina kawsaytaka kunga. Dios bendiga. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.